Karibu mwami mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo. Kaza mwesi natakange bananga Bishop Franklin Were Omodo ndula mukasa bananga Fellowship Church of Christ in Kenya, the best pastor, senior pastor na Kisama Church of Christ kubranya sayo tumuno kubeso wa mu Posta Nyota TV mwenye hunde kereza nonde uchaka Jumatatu saa 1 mpaka saa 1:30, Jumatatu kuololo kutana ya saa kulinda mumwoyo kwanje, karibu mwami mumwoyo. Otimuno mkherwa mubulisi wange obu ikhale ku TV yao ya Western Nyota TV ndumusangafu okubane nawe esikhasa bulano ndakhekomba khubolekho ikhwala nasaye nekhwala nasaye rino nekhuwela yi nekhuweli bulamu nekhuweli bukosya nekhuweli embabasi nekhuwalira erine nobulamu mubulamu bwao oba nobuchirira njichono marima khukhuwa eryobola mbwe obukhalaki otakhalakiranga wasyo khwali notila mustari Matayo myango 7 mstari kwa mbele bwe mutakhalakira abasye mwe mwese mukhalakire khabadawe akhulame Nyasaye sefwe mtakatifu abatakatifu wichemberi wao nukwenya kweka khukhwela yi khuwa eribuwoni yakhotlayoli khuwa tuworambe khutakhalakiranga basyabe khaba nukhusoma mustabo sya Saburi umulyango khuchaka bwenao kuwola mbwe efwe nukhwikhala musala sho bukhalaki bwefwe khutawabala bakhalakira basyefwe wangu habadawe sobula mbwe Yesu Nyasaye ni mukhalaki wefwe yengene mwami utukhonye obulire somono ndokhuliyelewa nokhumanya mulitadaire Yesu Kristo mwoni efwe netakange bananga Askofu Franklin Were ndula mukanza la Fellowship Church of Christ mu Kenya nakhecha nokhubora wano owo ekhwambu omkhalaka obuya oyala wasyo niye sina ne ekhwalira eribola mbwe omundu yari nembi ombo omundu yahukumiwe ombo omundu yachemunyani omuliro ombo omundu yaere khufwa iwe ni nase khasi khwenyikhana olulimi lwefwe iwe ni nase iwe mundu wa Nasaye asikeyenyikhana wabakho ula omundu wokhukhalakira owasyawe owasyo makosa kayabadawe mara nyingi efwe ngabayali abandu bakheranga otuletera maripots ni bakosana khonde wasye bakosana munyumba ndomukhaya wae kosana khono musyana wabwe ata khumilimo ata khumakonge khulwakho kiringefe bandu bakristo khubalanganga nikhubakaraka so ewe nga ula wamenya Nyasaye lekha okhalakira wasyo lekha Nasaye niye omukaraki khandi niye jaji niye mukhalaki ula ochokhalakira bandu khusina bandu bakhalakiranga basyabwe Biblia tubora mbwe Nyasaye niye jaji khutekhola khumbo jaji mukhero ngabadawe obonanga jaji bari mu makoti kefwe bari wo khulukhuleta
kuloholo eta haki. Lakini wangi mzane fwe hazinu loholo eta haki habadawe. Wangi walikusala sila kuluenda chabwe. Wangi wakalakiranga bandu nibata londreo watoto habadawe. Lakini jaji mulai nasaya. Jaji ula ojo halakira olondana mavikao. Jaji ula ojo halakira nonende amavikange. Nomuyari omulai ula otabulira evitina vya bandu. Mwana ifwe msana ifwe nasaya nabambwe ariko mundu aringa jaji usialo kuno gajaji waje asomera malla ko kesialo sino esenna khazo aguru habada. Lakini khubira nasai mwenye sai no mulai obu halaki bwai no wa haki obu halaki mwana sai no watoto nasai ni halakira omundu amalai nende mavi nikalondana nende bihole byao musado ifwe mahana ifwe sina bandu bahalakiranga abasyabe nende edo umundu khasiya hola khatsela ikhaba paka umundu abole ba khorre mano khurinde tabejo ngabana bomundu siamberi khurindo buti utichanga bwo umundu yo yejo khalabela yukhira esyo ubiri ni uwivu embali khamuluya embali khali keranga abandu nukhuba abala abakhalakira basyabwe bala abastaka basyabwe bala bastaka ngaburuhiera staka ngawasiye ende etabu yao eomwene onyola mbuwado ngawusalo kuno khasolo lobalo bakhellai kuwe mwe haba asolo lobalo bakhellai musyano yomwe khulinde debandu kata bala balomanga mavi khube busibabwe anumananga mavi khusamwana akhalakiranga simwana mwibula akhalakiranga ngino muleta kusalo kuno oasyange otabaho ula umundu khalakiranga oasiye amavika ya habadawe va ula osomedagano neno somangedagano khazua khalakira oasyo habadawe nosoma manoma otanobelo mavi oasyo soma James niyo Jacobo Mlianko khone mstari ndi kwa khumina mlala na onda musoma Jacobo Mlianko khone mstari mudidi kwa khumina lala kubola mbe utajaja nga hawazo haba utahalakira nga wasyo ewe ni uina ojaja nga wasye ewe ni uina ohalakira nga wasye nosoma Warumi Mlianko khumina khanne ochaka wele bakumsala kutano kuolera mbota bakho mukhalaki owasyo habadawe mwana ifumsi alifembonelanga abandu esibera onyalo kuyikhala nende bandu nani Rose Mohando Emba bwe abantu ero kuyikhala ochaka echuri nibarasa mubumonyi nibamonyanga wasyabwe nibamukhalakira ngarata akhebule esini khani sisuda nibosi basuda wekhali musira semusala mudala omundu mbedi banene sisuda nibosi basuda ochaka echuri omundu anyaso bwangu we yekhale alimalumanga khumundu
ye khale alombanga ko asie yari wo mwayi mulala mwayi no vesestiwa sana no mwayi uno yanga lundi ye mahustudi ye mahupulpit na bolere kanisa mbwe mbonanga abana b'abakristo nibayerenda mbonanga abana babayari nibadirenda nibaverese wenda bwese muyali mwanange najo kana yayerenda nindila khubuyali ero nekhalako evi mshana efwe ero nekhalako evi mukhana efwe ero nekhalako evi ewe pastor ewe nga pastor otakhalakiranga umundu khabadawe yale njili yao wora bandu tila mumbi lakini lekho bakhalaki ubonya saya khalaki pastor no yabola tio mwana yari yahangala omwana adirenda nende omwiho musulu ya litabu abandi mwana omwiho khasiba khusanga lakini mwana wa pastor ne adirenda nende omwiho ada sisiri ada dirende khubiri nende omwiho ne pastor yakhalaka ngala bola mbwe omwana waye yayerenda na leho bulokole obale kha pastor sisiri pastor kanyangabulana ndabukana naye nyangani mtewe numwayi wabolotie wabola mumwana omuyali omwana omukristo nadirenda mukristo omuyali alekha buyali wala nyasaye akhalakiranga mba akhuberesanga punishment khusalo khuno babandi bakhubone kokholanga kakhufunyire mani otavakho ula omundu okhuba wangu okhalaka owasyo khabadawe owasyo nari mumbi mulamire musyano efwe owasyo niyengire mumbi lama naye musyano efwe khulinde bandu balabeyirukhanga balinga engokho omuzami yabola bwengokho chirukhana malaka yasiye niyakhabolazo wasi niyahengira mumbi niyo natanga sendi cho wasiye niyo nakhalakiro wasi oyo ngatacha mwikulu khabadawe niyo nabola mabikho wasi oyo lakini ndiano sikachabulano ukhukaraka ukhuborera mbwe otavakho ula omundu wokhalakiro wasi oyo khabadawe owasyo nari mubuwonia nakwa owasyo nari mubuwonia niyengira mumbi virishinga ewe nenase abandu abakenda ninjako olwala obulwaire bundi obulwaire bukhudira hasinchachako chakhani bola bwe olwala njekha nichokhubona nimberere nichoolaba nyasaye hasindakhuborera mbwe hasindakhuchakha badawe lakini musyalo efwe mukhana efwe abandu balilokokha nibalila khu yesu kristo abandu bakendanga nibafumya omwami uno owasya abweni yahengira mumbi bamenya nibamuchalase lita bamenya nibakenda ninaye bamenya nibamukhalakira bamenya nibaloma mavi otalomalomanga evi khowasyo khabadawe otakhalakiranga owasyo niyengire mumbi khabadawe khulobera mbwe osisiri khusalo sino otabulukho otacha mumuya khabadawe otabulukho otacha mwikulu khabadawe enyanga yekulu iliyo nenyanga eyo ula olikhalakira abandu ne nasaye endagane tubora mbu yesu yaheche nende malaika baye netrombeta nirira nebinanda nibyuba bosi nibakhehe khusalo khuno nibakhachaka khudira embusi nibatupa munyanja womuliro nembusi niwe musyalo efwe mukhana efwe nese ula okhalakiranga basyange
ese ule olo mabi ese ne so le kharakiro ni ndupa muliro ewo obula mani kuskos obo bula right yosiyos yo khalakire za wadawe ne siesi bula right yosiyos yo khalakira wadawe ama ndiko katubo warambo kulekere nyasaye obo khalakibuno nasaye niyo hatu khalakire ikhulikia nyasaye niyo tukhalakira ngata bula musana kuno kulweso le kho khalakira wasio mjano evwe le kho bajaji usana kuno o andiko bajaji nui nyasaye we embabasi nosoma James nyako veri mstari kwa datu embabasi kiven nawe wala wakhalakiranga lekho bayendra abadawe lekho jana bala wakhalakiranga jane fonu ngire mumbi mwana fonu ngire mumbi khasibo lenge khona mbo obezo umundu ngira mumbi khabadawe lakini dagano ali tubo rambuye abulao ula umundu kusala kono mutakatifu nukubola bukubulembi jemza bola mbwe khona ba khulanga nyasa mubacha nufweze khona ba khwebacha kuri abono ni berwa nasaye lakini enema ya nasaye ubukoze wa nyasaye buyera nasaye alingalanga singa amani obukozya embavazi cyari nacyo wewe umwana w'umundu nasaye khasiyenya ewe ni nase kukota kabadawe nyasaye yenya mwewe nase kubene ndobulamu bukirira obulamu obumenya kusyalo kuno kucyo kufolo yaranya sabola monna kholembi adam ya kholembi meno foko Jackson naye lakini kulinde ndobulamu obulibao baada ya kufua kulinde ndobulamu bulla bunyanga nasaye hada hebu yesu eja kule kanzalia ye abuze bafua mani badu bakemu ikulu ewe khalakira ngabasyo muzane voli nobudinyo chenjo moyo kwao nakho mukhalaki wabasyo nakho muyari wabasyo nakho kenda nendembi tabasyo nakho mvacha nakho chinjilisa lekha o khalakira basyo abadawe nasaye niye jaji wefwe na nasaye uno ni jaji mulayi jaji wemba vasi omuyari undi yenkerni andika huna hana bola mbwe efe basomanga endagano nini yatukalakiri mbwe efe basomanga endagano kwa nasaye musi mukukosanga akotrembo ino technology niyo endagano ye Biblia yo ne khona nasaye shingi khona nasaye barutula muno khatsu kusomange khona kwandika muno khabadawe Timotheo wa khaviri omstari kwa mna umyango wa khane omstari kwa mnane kubola mbwe bulanu ebiha ekhuwali watoto emberi wa nyasaye ula okhalakiranga bandu bosi nyanga kyosi otafukirira ewe ni nasi khaba bakhalakira badawe mbwe okhalakira kilakho nasaye ngene nasaye ngene niyo ndemani ko khalaka ko yajewe neno so majaji bambiri nende abola mbwe ebukhalaki bwosi butulakho nasaye neno so injili ya Yohana mulyango kwa 5 omustari mudidi kwa 3 kutubora kuti kuola mbwese sibula zidakhola handi khasida khayala khumundu khabadawe mbulira obuyali okutulakho nyasaye yengene na gonya obuyali obwo
ndi weko yeranga kweso mwene reha ote khalakira embi chao khabadawe reha embi chao tikhalakira nasaye reha embi chao tikhalakira nasaye ula nasaye ula ne nasaye okhalaka ngembi wahamalonya la umwene nuwe hukuma nuwe vesa judgment yes uyakhola hanga mshane fwe nuwa khole manu ulana chako hukuma mwene chako bandesoni Adamu ni akosa na mayembe hakosa yari mwingi wa nyasaya mkenra lakini Adamu yake kwa kisana saya wama no wako neko bino wasio no wa neko bino bona wasio no ikisa wama no wako neko bino ndo mundu wama lo munya kumuma ni aba yembo mmoja no wa munyu mundu no ikisa we jaje mwene nda ko sababu ere kere to jaje mwene hawa ayo mwene amalo ko khola mbolu mulai kunde bandu ko khola mbala ni bo ote khola mbolu mulai hawa we kalo hade michao warana saa khola hade michao na saa na khola hade michao na saa no mwaminifu na saa no mkosia na saa no babasi ya saa no sisa ya saa no buheri ya saa khasienyo chemunya jobura hawadawe ya saa yenyo loko ya saa yenyo chemu bula bukiri randa esene nawe kutakhalakira kwa basyawe abasyefe khabadawe edini kufanda edini obeno khalakira kwa basyefe obeno khalakira basyefe singa mukarzali na makama kusura bu musiki nobi dan khabeno kubora abantu bebanga abantu banga sinanda abantu bakubanga kitaba kya muliro nanu ambere sa mamlaka o la basyaga ba kya muliro esembulaho mamlaka skos ko khola kirza bo kya muliro khabadawe mweno chokwe kwa khalakira sira syao lakini nasaye ni mhalaki watoto nasaye no mhalaki ula o watoto nasaye khasa hongwango sibula uzo ahonga nasaye ba khalakiro wasyo nasaye ni odingana ngomoyo kumundu nasaye ni ohomanyirewe nasaye ni omanyire kange ewolambo amanyakange no khalakira urine ndesio nono mshano efwe ke nyakano kanire mbichao nyasaya khuberere khubola nga mukhokhera nasaye nikhwasula basyabo kwaba khalakira khubabona bendi muno otakhalakira ngo wasyo mshano efwe takhalakira ngo wasyo mukhana efwe babo takhalakira ngo wasyo mshano efwe takhalakira ngo wasyo olina bandu babola ambusana konawo iwe no wala mzida kona wala mzida hakire we wina umbuliro temuno mwame khudira kho betakange mbore bana ngasko Franklin Wero modo ndila mukanza usika wa Kristo mukenya temuno